Reke kambira dan nanti. Reke berapolo teh. Reke karampa teh. Reke topangi teh. Yo, tampak ka na. Rokok patolongan teh. Ini tombakan teh. Tama munda apa teh? So gambiran lo teh. Reke garapa loran. Ibu pendeta teh. Tuan pastor teh. Pendeta Kibaik teh. Ya. Jadi lah doa makan bersama. Iya. Jadi mangka dibating katukan jemaah lalang ngarak duka. Nah jodoh kakak tinggal Thomas Solanasa di pasakta tu Purana Padang Sola Sakti di Pamataanak Natuak. Nah dolo la tatarima di peta ada kaborok lako Bapak Pendeta Yohanes Linggi domai jemaat lampion nantak kilan doa makan. Sampai laku untuk Solanasa, salam sikapna. Bila kita pada bersama. Kures semangat boleh perayaan di bagian tek mati olongi opuang matuodo surga. Bila nasib lupa kaborok kami tamate tongkonan de tompang. Nama din dipugau te kami nampan kurian semangat. Kebiasa desa abu mak sedang pak tu mak pasorok romanara. Kures semangat mang kamu nak tak tesuang te kami nampan. Dan nopak mintu nanti tontong lagi karena saya akan lagi pimaleso tu pak kaborok tamat tongkonan. Ulah duduk kata mintu
tomak rapu makapan lan tetong konan tomak napasakaran tukan depak kamasyaki dalo na kita rima ki kurre sumanga namintu na dalam pabuk to kamatutura pak perulan patang kaleki pasak ketenintu dom ne tumang kamu mengkara la pira kala mintu tukan urangan nama pindukan terima pak kaborok tu mengkara lan sangat napuang Yesus Kristus di masa bayang siapa kurre sumanga amin.